Zabusu Taranokchari. Quigi Pugachari topic asida panelist Marina Shashagi Bawarol Kama, Tambiduna, Pugachari topic asuma Pung Fahan Bigani, Hibagi Wakalon, Amadi, New TV supporter with them Hana panelist, Maribu New TV, Maikadagi, Tagat Papong Doctory, Pugachari topic, allegations and counter allegations on Bjp'S board Chor, Hariba, topic asiga HEEYAILEIMA, Yan Hanba, Wang CA. Koyoja SHYAMCHARAN the Lakchage. Oza Koy Numit Karanigi Mamangdagini Parliament, Hariba opposition leader Rahul Gandhi na BJP na voter Koy house number like the Mapamda electoral voters Laiba the house number Chulate the Mapamda me Marfu Mukalisalam Hariba data mayam the Utori Hariba data see how far Kadayo Yona Chumi Lali Habidumaki. Matang sigi playing a gijarak sida among allegation sigi mayok tamo BJP gi Maikay gi BJP gi ngarang mapang tokiba tambat sanglen na pang tokiba kogi pangmi singa una ba mipam makakta manipur Bharatiya BJP kogi party gi general secretary no thamlak pawarol gi matungina hari ba kogi Rahul Gandhi na aran ba wafam sandoktuna Narendra Modi intuna ba honari basi kanaroi haiba Wapam Zitamdi, Adu the Natana, Matam Karalairagadi, Congress Haiba National Party, si Maming Power, Tara Roy, Aduga Tamlaibe allegation, sing si Handak Pangtoka the River State, Karada Pangtoka the River, election si da Mapung Oina, BJP na mai Pakadabadu, Ubaduda, Maduna Maramu Erakanda, Ikai Kangdagi. Haiba allegations sing Jetaropani Habagi statements at Tamli. Sigimatang the was a SHYAMCHARAN Warol Karikari Tambiring as Angdong Tambia. No, to the Northeast dialogue program we young Biriba Punampu MPCC spokesperson was Jeriba SHYAMCHARAN now, Ikaikuna Wucheri. Here political dialogue Haiba Amaka Miam the Kampataba. Politics toba razniti wala singi marakta chatnaba wahi amakak lay. Aduki political dialogue nida ngarang thamban sanglen da kari no ibungo ani khakna ngangi badu. Hauji Manipur ki context ati Bharatiya Janata Party amachung leiramriba sarkar si mami am sangreba. Maming di lairadana Bharatiya Janata Party na Manipur to Chahi Tare Nipan Lenga Amiga Isibo Kaushel Evahuji. Kaung na Bukitabuk to the point of Japanina Moina Pang Javani. Maduda Amuk repopularized Tonaba. Kari no Karachabing Japing Pangang Bonida. I Sumana Amba Panusida. Aduga Tashemati Rahul Gandhi na Both Chor Gadi Chor Hyper City. Yam shang Aboji. Mayakayam Shangi Habachi Bharat Punamaki Election Commission of India, the Gi Pangbat Data Mayam do. I want the Parman lay, hide in a Mako, Pong the Laurim never. Mana Shweba, Aramba, Kandaba, Jumdaba, wait a mabati. Mako Pong and Angway. Couldn't win a money put the show, both Chor Hybachi. I could listen a magat, listen a nigger. Taraga, Marida, a Lissiniga Kunga Hundoida. MPCC as a legal chairman. I couldn't Darakasam Tayaba to the Chief Electoral Officer, Department of Election Government of Manipur. I could Shumai Togdana, Manipur Gibote, Lak Tara Hundoiga, Lak Amaga Lissing Kuntrago Hundoiga, Chama Yankai Hundoi. Similar photo, Yauchele. Within the 60 Assembly Constitution. Masi Chumbra Nataka Lanbra, Chumamagana Madu correction to Haidana. 10 April 2023 da RTI Thaiava. Matude the Pokumpire Ramananda Nomaikapam Joint Chief Electoral Officer Manipur Haibon Pokumpire Eva. Yes, Lak Amaga Lissing Kuntraum doi Chamaga Yankaiga Humdoi. Similar photo, different constitutions in the Yawache. Lissing Yankaiga Tarietka 065, we found it. Masi equate. Correction Taure had an RTI Pokum Yauri. That means
authority की मखादा लेबनी department है बसे अखोई मिटोप न खांगा मोगी authority government ओ मणिपुर करेगी खांगोय मोने करेगी थबक तौते हाइरिबा similar photo चप मानबा मीसी केंद्र दा लाख तराउंदो ऐसे is too big number likewise election commission of India दा AICC की तरफ तक थिगलुबदा many maximum or big numbers of voters imung amada electoral roll IT ga 5 yaur mega ise chi imagine na teba bhap na saba ya na teba kaya amna chawba big family leitena bharat tabu mi marphu ga mangagi family haibase impossible oitok ya ba pot na teba aduguma praman patra mayam am leirabadina bod huramba Pham Thadu Haibase is a very good slogan of the present Bharat. I call Nasi Kabaram the should take yet then Punjab. BJP this Hamu company. Yes. Congress na Hui company heading to the yes, we had to yam to make a level. Samu Haibase. Mapangan yam kan ba yam chaw wa jeevan hai ba mangun de na chaw wa jeevan le ram ba yai ai di khang jete dinosaurs ka na yam chaw wa la yai ai di tu ujedri ai ngoi na chamu yam chaw wa jeevani mapangan yam kale adu ga generally mapangan kan ba che matha di ka yaw te budhi khara chole ba aduna budhi yaw da ba chamu ga praman tauri do exactly yam chumme ba ibungo ani na ngang se aduga amarom dana congress te hui gumbani hai se yes hui di am wai jo yam singbo mapot maran yam section jaba aduga mahaki kan using si yam na ngak chen jaba aduga RTI gumbani ne hui de bak to ka information pi ba something is happen se yam singye ba hui de chamu sina khara pangye ba bharatiya janata party si chamu gumbani haibase the exactly example given by the karino vice president ibungo maga general secretary ibungo maga na openly miyam mangda ga haibudo I do agree brother ani haining ba adumai tawtana vote chor haibase hauji bharat pumnamakta vote chorni moidi vote chorni sandok pache masi yam tangai phadaba machine namane ba मोने दी लो कोर्ट चटपा दी ED की रे आदि अदु की रे CBI की रे का यम हाय बा yes मोने हाइरी तो माइके मते चुमम बय मरम दी हौजिक शक्ति पाइरिबा नत्रग गवर्नमेंट की फमनाइ टुनाइ बु ओइबु सिंगसी भारतीय जनता पार्टी की मी हक्तने बा आई खोइद दी पार्टी सी कांग्रेस सी शक्ति न ngawradana करी लो पंगांगांगनी हाय aduga moigi thoburel oiriba ikai khumnajeriba pradhan mantri Narendra Modi di shakti pamda bajala khangde ne chahi umdra suradi kaim yaroi na LK Advani to ngirmi kana no yam to urim ne ba maram di mak samu dongla ma pangan kan ba nampu sason to we ana ba ma pradhan mantri oire hauji hayeng da ngai re mikap thok da umdra ma adu de kari nom da hai hidre ba marse Shakti Pamibra, Nataka Pradhan Mantri Oibudu Pamibra, I cannot say. Shakti Pamaki Nauri Misibu Congress, Natraka Bharatiya Janata Party ki Makoi Lwandada, Karjakarta Haibazatura. How is it Shakti of Toki with the key? Bharatiya Janata Party yet ki Pambam Wemba Ibu Wamana, Bhairil Were Asmaning among the chapter and I get Panelist to talk with the Pungo ever can manipur the Alam de Male. Say didn't take one like say. If you want to give a tongue Male. Pungai, I don't know, I don't know a guy ever. I don't mind talking up. Pam Pamamaga, Pam Piramaga, Amadi Shakti Chinaramaga. Gadi the key Kundha by, but see I'm palmed the key. Angang Tadoga Pangang Muni, Panglau Lawuni. Chumdaba statement Samuga Parman to Budo Budi out of a Kamuni, Hainai, a hand to get on and sit down. Thank you very much. Makata Tizabo in a Pabung Kaidemani de Lactige. Pabung Nakalamarum da Quiggy
pangthui ba khoi gi thamban sanglin gi chida tham statement tongan bam su habidi bot hura laga lengak pai khiba haibasi chumlagadi ECI na affidavit submit tau haibada yadriba kari gino haibam su amusu hangli ba pabung masida pabung deina laksani di pabung ECI gi mathakta khoi gi case tau da kari akai ba lei masima su khangninge do pabung thoi ba seung ba unwanted issues me am si gi thokta na bagi tang ta khoi gi tangai phadana khoi hojik lei ba electoral reformation sima pabung tang maru masi samdok pa darkar oi prokamai toi pabung tang thambi gam phajaba opamni hojik ke lei ba nakalani ma criticism penale aina de machi hunna ba haide masine khoi ge da kala lipse marak se da kana ma karna rajniti dol masen ruling opposition launa ba taning dre khoi punna thengna ga jabani haiba yamna taning da bam so hairi politics to ma leipa nga pa haiba si debate na to ga jabani parliament assembly da ruling party treasury bench opposition haina ruling na khoi si pu khalagani ai da na pu ka ji to matu maram chade haina yeno re raga hojik debating world na tro kasan pol lai bu bau da debate tong na ga lai ni tro ima nga se ka pe chani mar pu bi bu yare yaman le cham kun na pi ga dam ni maram pu thok na rin bunga chani mar pu je ma jo ping chong im ni yong oi da I to ya ulim ni amu ye lib no nang si bisin ri ta sin bani hai da na for na against to ka logical conclusion da pare ngo ima ju tan tang ai chani mar pu da ju khata ta ra ge nang sam mai ju hang mali sam nang khai ti to ro ima nang se ta ra di tau da har ga to rim ne ba yes well ai na hai ni di BJP ka Congress ka opposition ga to ka opposition je lau di na ai gi mot di opposition je Congress no ba matik sa de hai ni ne sa de di ma phate ha na ta ba hen na ha ga tab do hai de ba ma na ising ka tang cha chilu da som de daram me ta ha jel le ba a general secretary ne ha ye ka no ma ha ga to adu ni na tra ga adu ni hai da na adu na to ro pa da hekta lopong ngai cha jel BJP na sa son pai ri si Congress sai na na bi tam ta pai bra adu ga ED lung khat na bi tam ta pai bra adu election commission se mo na si na na bi ra CBI se mo na si na bi ra punamak chelo na pa shili ne kana ke Kejriwal ga to ahing ba chief minister du tha taruk thamine prithvi gi itihas da ka loi chanching garba natraga president prime minister ama democratic ki khanba du lanmi gi sasona pharaga happa ma natraga jail thamaga phamdi ohende ba Narendra Modi gi di Kejriwal do tha taruk atum oi moi lok tok puchungam damni na democracy ni na ai du oi ni ai to nang na lana phab nan torim ne ko sigum ba leipa ga sida opposition na karim hairu no ga haibse ai ke di mayam adu ki chi ga kar khene opposition na haibe yogde debate yogde namdan te ne yam hai ga dam ne aduna project ki sida samachun ge ai thabu thagat ni nang gai di na BJP de samu ni Congress na hui gum na konlo cha han ne yang loi ai bi dai khoi khan mu khalu de BJP ke samu si di chum ma li ne ai jo Congress da support to na te ko ma gi wahi do ma gi point do samu je khal di pang ngai ba ko yam ti chawi hui je na yam sing ni ko ka ko na vote bo ba hari si di mi ganta ba lai lai chu hai ba mi oi ba mi tha ga lu oi ba mi oi tha ga pangam da du hui yok dong yao mayam le pa du hui ne tha ga loi ne ai di hai ba mi gi tha yo bungam da ga di hui du na khal di khong ni da na chu khang da so ILP ga ne khal khong ni da na yar ga na mi tha ga che ba mi gi manung da mi phang da ga di hui du na mu chen du ne ma ma na uchi tha ru so kan ro le hodong tha ru so kan ro yao tha ru so kan ro hui du na su ngai e hai ta ba du da hai ta ba mayam du hui no hai da na ho chen le lip sing ju hai ba na te ko manam du na second part na hangi ba du da ai no yam pam ba na ho ji ke electoral system se amana pai ba kan de amana kan de ho ji ke story system se machi capitalist democracy na ba this is not socialist democracy socialist hai do Indira Gandhi na pam da na laurim ni ne mapana Jawaharlal Nehru na Soviet Union ke Khrushchev prime minister du tinuru budi ke chum lau rakta na communism che pamuktan pura pamde yadam ni socialistic pattern of society hai imne ba ruhena na ha oring da class 9 10 ga tam da
socialistic pattern then masan pinal akan de hey pattern ya ro hey panator mado socialist mak oigadamni and we the people of India having solemnly resolved to constitute to resolve India into a sovereign socialist number one the thing is sovereign socialist secular and democratic republic which one so hairim neba adugo malipa ma pamdi pamjaba adu magi followers singna magi congressmen adu chatpangamdre masidi socialism hana hairaga communist kangudana tawudam haibne te socialist capitalist country na so wide mi manaba khunai right to equality ga America na hairi sidi Britain na hairi sidi Japan na hairi sidi China gu makke ba gu makhaldana tawudam na te ba Nalawri ba puna mo revolutionary puna mo communism Marxism na loy na tanri even NSN ay mo ba socialist lawri sidi maminda Christianist sagat pa pam aduna adugo migi we amada natabanina electoral system chinda ge no swai da di kone kharcho hana thijin da sule pass the post haidune ba india ge electoral system che mi tara le pa yang khai le pa mam le hana le piran ta long pai bido post pai bido ai pai re da te do lawre ro ba ma dum karane that means mi tara le pa da mi lising control ba constitution na mi tara le pa da lising manga na khwai de hen phang mo oile na adi who will be elected ma khalna ba adu ne majority ne hairna ba to sing made adu di majority de na tra ba adu ge system to lei bani na BJP na paare so Congress na paare so power party ban hen so san bi ko dong cha bu lei ba adu oile ba adu na ta ba PR proportional representation Asibu proportional electoral system kawi. Proportional electoral system hai basidi mi na vote lepte party na vote lepe ba. Chigi APTPC na party na di thagal su mi dugi influence chale ba. Ase mase chidi chau bu ki daga da thal pi dorendra bu thada biu nongmai tim gopan bu thada biu hai ba. But proportional representation sididi. Ege former chief secretary na bu ke so khara khang bani. Dr. Narogai Hodoroka, I am a lepke Kambudi in the Agony Suyare, Congress, BJP, the Naira, Siadrip, at the Torah Pagatam. Proportional representation, she the deed. Get the moment, I'm going to me whom Pugiko. Aluga, no matter Chabudi, when the Lepimon and the PBU Copan, the PBU home, the PB, the Comoroeva. Communist Party ideology did. I go to Sini, BJP, the Sini, Congress, the Sini, MPP, the Sini. Hairaga ideology to the party to Kanganaba. Aduki percentage Jamna Pangmati Matungina, some of the Yankai Pangiba, Bot Pangiba party to na 60 Manunda 30 Lorani. I think my Pabigi, no Mamliko. I think Yamna picker of a participate, Mamma, I anticipate when beginning. Mana Trama person the Pangia Herona. I did my Dika Pare, whom Pugiman the Katare. I did my Tareti Pangani. Mana di Pangani and party. Could they National Party State Party Lamda Tadri Bishing Ado, my percentage Matungina, quite a pick party to so sit Amadi Pangaba, Ani di Pangaba. Adagi, Hoi Pata Basumata Amale, Madu Party and pull up contra and Pangum the Ladian, at the coalition I bum later than a call. Aduna, I was really pass the post. Hai Vishina, Pasapu Toga, Lanai Miduno, Komi, Party to Mamdu and a Kramating Pambiraka, why a Chobu party of the Amchopai, and not Chobu Masaka, Katan Canon Bamna. Proportional representation the D. Kendramada Amakani Hibilatre, Kendramada Anikan Masuya. Madam the board shared the Sumlakpada, BJP na Pangbada, Moigi, Mitranga, Pankun Panga. Pangmasida, Ohum Subasiki, Jagasida, some the Congress so number Manga so the Moy to Canada machine to give me or a matter. Same Kendra where me and in a Kavayaba. I did state Sida constituency YD and Toga so whom Poo have said. Manipur whom Poo have there, ML Ani Congress Gamma, BJP Gamma, I just could take Kavaya. Natra Moirang the Kavaya to a party Amaga, Aluga, party Amana, Sunka de Bilero, Amade Dum later Nabako. At the percentage Matungina Aniga, Lamo with the Hobel Academy. Ado Madugi area do represent Todre and represented that where they have Shialo pull up na. Manipur Humpu Zigi, Jagada, Mapumatiga, Anila Kara, Madagina, Makata Chakara, Mapavachalo Dabra, Tora Kangadam. And like point D. A second bar.
advantage of proportional representation chi tawada fair representation tawi minority si masu yawhalli include tawi aduga akoge vote mangan basima reduce tawi aduga akoge yam en voter singche thada nadra kai chumba party da kai vote pire se tu tawrasi haibiga ideology da khanaraga magi political consciousness political ge awareness chi wankhalai आइडी इंडिविजुअल में दा शांता दे पीछे शामचरण पीछे नबकेश्वर पीछे हाइदे इंडिविजुअल दे तवई मोंता पार्टी दे खिलगा पार्टी दु की मनु दे की 1 2 3 4 पार्टी के मी कुन तारे कुन नारे दे मोइन खनगा दे ख्वाइदे के मको मथंग कुन लेरनी दरा से हुंपु दु दा अदु की कुन दु खनगना बा अदुना अदु की सिस्टम दु तवरबदी फगनी अदुगा रोसिलकपदा मिसु यामनी याम सांगने लौरो होजे के अनि से होजी के लिए बस सिस्टम से कोई ना लाइन टेरे बीजेपी ने न पते कांग्रेस ने पाई बीजेपी ने पते अदु नती पार्टी बस की खर मो ले बजे सिस्टम से दती कांग्रेस ने पारे को जी बीजेपी ने तौरी सो आईडी नंबर 1 लाउने अब बीजेपी ने पारे को जी फतरे इतना आई मत दी फते मणिपुर को इना सिदि दाई कन हाइगने अब करी नइबु चुम थोरक ननाबा छुंगांगबा कोई नैनरीब खोनरी मैम चिकानती हाइबी यारोय कनागुमना खंगदना कना पेपर दिबे ngang तौगस मसि नुंगाइ रोगा हाइबगा यावरी मथों मनुं खंगदना ngangbदि नत्रो नैनबदि नत्रो 24 दा अतै मयाम अमा मोलबसु मणिपुरदि अनि ख अखोने कांग्रेस पामगेरा पामोयरा कांग्रेसि वानति लाइक हाइबा मियामना खनिंगबा पोड प्लेटफॉर्म हम द लेफ्ट बिया दबनि कांग्रेस द लेफ्ट आदि बीजेपी लेफ्ट आदि एमपी द लेफ्ट आदि जेडीयू द लेफ्ट आदि प्लेटफॉर्म हम दि तौदबा यावरे को विमलगा अर्थरगा खल्ले कांग्रेस नामेना फयेदना तौबि वासु नते अतोबम थागलदि करम दबसु याय अदुदा आइना हानिंगेति एकोइ ग्यान तार एबा हानेगे सिस्टम बेज मोतना रूलिंग पार्टी तौनि बदा ngamba मसल मेटेरियल अदुगा कनु पुथोको ngamba मनी एम अहुम पाइबा रूलिंग पार्टी करो माम काइथरैबा मंत्री अमसु ओइरिबा मी इसम चमने यूनिवर्सिटी की ओजा अमखकना लागा होय लाइरति हाइरे अदु तोरी इराइला नक्ता कागद्रो लाइरि हाइरे ने कसु कादेबा मणिपुरदि अदानक्ति लाइरिक्सु हाइबा लाइसु हाइबा अदुगा खरसु खंगबा मायमना पामबा मरोन थोकबा मिसु ओइरमदना अथोनुना कायबा अदुना सुमाइना ngang बसक मदु आई खोइना डिस्कशन तौरका ngakta kahali hairoko mara pabi mamne na public meeting to political class to ba adagi civil society mam shanta ko kare ko moin phone ra inti yaudrabso achum mama ko khanma chummi ga inu mam chi tawrupudigi asi khalimna ba aduna sumaina naina raga electoral system all india ko na mot pase ko india pomda ko na chum thok pangamoy manipur gi da muktadi aikoi ranti toriba singchi tambiba wangangba tambiba how to speak in public how to influence our leader Narendra Modi da Manipur ke chief minister na cabinet minister na karmain nganga porokpangam gani kai be si tammaga lege damne ba adi politics ke training law ge maru na constitution khangda ba yade machi class amam laudana aina ki group amana congress da bjp da mpp da jdu da ichi igen khale individual level da niko kainu da कोई ने यावरा बने हर का टिकट पीबे तो गनु लॉ खंगाब्रा कॉन्स्टिट्यूशन खंगाब्रा अदि कोई के पार्लियामेंट की लेजिस्लेचर की रूल्स एंड बिजनेस से खंगाब्रा मतलब लॉ हान म लॉ ना खंगदब यादे हबदि लेते अदु की एरिया तो कलाय बहु ट्रेन तोरे ओजा ओइगेदि कोई ट्रेन टीचर इन तोरिदना अदु लेजिस्लेचर ओइगेदि ट्रेन लेजिस्लेचर नोई की पार्टी दा था तरुक के स्कूल लिंगा नत्रगा पुलपना कनामा पैसा पाइबा मन लिंबिरगदी मपानदगी वजा कौरगा पॉलिटिक्स ताकपा हिस्ट्री ताकपा अदुगा लॉ ताकपा नैना भाई तारे ताकपा दे हारु यादे एमएलए बु ताकपा हे याब्रो नैना बा कॉन्स्टिट्यूशन नैना बा एमएलए मन करी खंगम थोई अदु रिप्रेजेंटेटिव अम हाइबसि करिनो करी तौनी हाई बच्चों ने तुमने लोग मी हम लसु सायोन बन जो है तले बका मी हम फंगने का बया हाई भी सिस्टम दो ओइदि टॉप पर मी हाइदन स्माइना थम ओके थैंक यू वेरी मच सागचरे इम खत थ जबोइना इ बाबुंग नबकेश्वर लाक्चगे बाबुंग नबकेश्वर हजिक थोइबा अखोगी बोट चोर की इशू सिगा मरी लेनेना अखोगी इंडिपेंडेंट बॉडी म ओइगदबा अखोगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अखोगी न्यूट्रल ओइरक्तबा मानबगी अचौबा ममी म खक तारकपा
abdudagi amuk rules ka se semdok ninge haidana khudak khudak ta semdok pagi mami makhak su tarakpa masina maram or kanda amuk hojik thoi issue sida amuk puthori ba data mayam sina maram oraga CCTV ki footage pu yenge habada amuk akogi CEC ki mai kai daga thamak pasi khoi nupi kai khumna ba masi mangna bani privacy shokani khotkani haiba wafam thamnari masigi amuk kahani counter allegation oina amu hairiba bot hadariba mafamsi changing room nate khaiba wafam kayam ju thamnara iba masida pabung dalak changni ba wafam di ngasagi masi independent body emoina yam neutral oina leigedaba amakhakne masi neutrality maintain tawraktaba BJP gi ECIC ba wo BJP ne leirabra haibagi wahang amakhak miyam na hangnarakpase pabung kari kamai thambini hele menang hangi bo question do ge prokhum lag tringe dane pot chur haina hai ri kari gi no so angtong ai mod khadang thamam ge re ba mase pot chur hai je political slogan ni slogan to wa ji yamna political party na slogan se sin ye re ba slogan se chum ya lan be ya indira gadi matam do so garibi hataw wa na haidana ko ase slogan ne slogan se yam nungai ba wahi di yam jada yam da ba wahi ani ohung go modi ba yam na catchy ba yam na hekta electoral voter hekta appeal to ba garibi hataw wa je india na yam na lai da matam 1970 71 ka doi gi matam ne hari ba lai da sina yang re below poverty line lai ba mi 50% mu helam bani wa da adu ju helam bi ya ya ba matam da lai da ba lok thok pa lai da ba kon ba sina khwai di so pandam ne dana garibi hataw na dum tarami adagi magtung da koina sum SDO ko ina BDO ko ina thengar ko the integrated rural development program kaina poverty alleviation program se sum taw heri ko aduna kaino ni ada from time to time asigi kaino se America da su ojike Donald Trump na live se magi slogan se make America great again kaina kari har athana di khangda ba ada kana go mana hariba message masida appeal to electorate khara dil lei hariba kaina ada America le mi sing koi bo koi America ai gi lebak se great oi ba do great oi bo oraga de koi su koi pride lei jai dana ko ar great to kamai oi do no di thangai sing na bo di kano to da ba tak ta ba make America great again gra na ada sai mana maduda bring America great again gra ai to ri sida manufacturing gi thabak factory me am ji India da akare hani China da na tra tai hom lai se halaga America da factory mayam leiba adu na mai concept ne heriba employment generation to ba khopa thabak phangda ba mi leita ba kra ba adu magi kano sida sigi slogan se sinai slogan se sum success oi ba yawi ada khoi ge Congress party na bot chora in hari se krai de la ke ju yeng se riba se su slogan ma khalamani Congress party na BJP de attack to ba yana na bai tang da sem ba du gumba kari ani slogan ne heriba bot chora hedi BJP party na election gi matam da vote hurali hari ne herba BJP party se vote huran ba party ni hari ne herba ar kamai dong hurali no hai bisi khoi mu tana se bu ko ya vote hai se election gi matam se da huran bai si di thangai seng ba pot ama ai gi oi da ba poto mi gi ba poto ai khoi na mangon gi atopa mi du gi aya ba yaw dana ai khoi na lobu du huran ba ko gi dana ko without his consent ada election si gi matam se da krai thora ke da Bihar gi election se 2000 ki jahi ge November gum swai da taw do mali ada Bihar sida 2003 da taw matung da after about 22 years sida mage special intensive revision nam taw ye haba SIR and special intensive revision se kanoni electoral roll revision ne hari ko electoral revision to bujeda makhal ya man khoi summary revision ai ju tawi ko summary revision sin ya mana mi voter gumba kari gumba se sei train pan ko suraga maming hapa ya matam da toba adagi mi sigiba nagiba sigiba mi sing maming lokthokpa lohongiba mi jum hongiba mi madugi maming lokthokpa sin ya mana khoi ya mana summary revision tawi ada special intensive revision sidana amu voter sing sida document me am produce to na ba mo koina hai hari ba voter sida my identity proof kumba Aadhaar adegi kano ba electoral roll admagi birth certificate adegi logi pata khangde document je tara ma thoi trai do mung sui masi je
ayamana puthok kusung ngamdaba hai tare ko voter sing la bihar gi kanu ko tv do ri duni leiba mi sing yam lairaba adu lek la su haita basuna ayam boy ba ar document sing che makoi da shape oina thambra hai su thamdaba aduna sigi exercise to ropoda mi kaya thangai sangwe aseng ba voter ojaraga su document se puthok pangam da ge mo je electoral roll de ge maming se lokthok ere ba ada lokthok ku punna akoina khabar da thengna bi lakh phum manga mu lokthok en hai ya me ba ko lakh phum manga se ada atopa allegation namana lakh phum manga lokthok pu sida khara yam lokthok pu sina mo khoi ge muslim sing na ta ba khundna mu helen hai ba ko muslim sing na ta ba khun se amana congress ki vote bank oyen su am khane hari ba anti bjp oi ba adu targeted oi ba adum ba revision nama tau election commission na tau en hai ad election commission ki structure sida lai se I should chief electoral officer or a mere 2013 again 14-15 Bauba parliamentary election 2014 got Aina CEO or Gatoguni Hariba. Other Masigi structure is the election conductor is the election commission in a constitutional body or lere. Masig Makada state coding is CEO lere. CEO Singi Makada district election officer and a DC Sing lere. Sigi Makada ASD was an ERO and electoral registration officer lere. At the ASDC Umbaka assistant election registration officer. At the grassroots level, the polling station level, the Tavok is the BLO go but level officer. Ada sige labor structure sida thangai sing na thabok to go di BLO sin ne but level officer se ar but level officer sing na pukchen sing na thabok to bra to da bra si question ne hari ba se khudam mai na handak se aina dum thengna ba ai ge aina su khara involve to ge experience ma kana to ge hari ba june gi tarik 2025 se election commission na guideline ma pi BLO hapa matam se da bakoi na hari se first preference here, regular of government employee half of and high have regular of government employee. See, I don't see Matanga contract kumba, Karigumba, half of the I high at mind of that Quaki Kendra, Quayle Bishanpur Assembly constituency, the Maduda SDC do not Lana election commission guidelines, Lana Doduna regular employee labor half the na. Anganwadi worker gumba, contract worker gumba, hapak padi in a complaint away, Hariba, Deputy Commissioner, say, election commission guidelines, Indre, I don't know, some two old one town, complain of playing a town in a certain accordant of the Tunkona the guideline to some to A, and the idea when Maduda Tabak Lana or SDC to pull up to good of Nana, the my donor, and a suggestion people in Hariba. Adubo, I call it that lie, is the grassroots level, the manipur, VI, in the Amazon, BLO kang the SDO kang the walked over say political influence that we had about Mokuchen saying a tabak of the especially be argued that toy issue BLO na soy but again Torcado in Heriba BLO since Mana Asagi power lady ba government or ba minister or ba MLA dogi influence yam setly Heriba Mokoina Sekudam and Arbadam Mokuchen saying that tabak of the ba Masai Magi labor area labor politician power the labor adugi against the question already transfer to Birakani, copy Rakani, Aki, Sele, Ramosi Kizuki, Henry, Aduga Karimata, I amatam the su, heck in the Vada, say Moise, transferring sport of the punishment set away Hariba. More than that, than even election can also go to Tangaru Kangariba. Election result, Hydopon, Mini, Matunda, Nasaki postal ballot, Kasi, the Bakotava, Ma Hajiba, Kari, Midu against the labor, they have a missing say. Good up to half a town from a transfer to Hariba. I don't know. I quite electoral roles, clean electoral roles, shame by the political powers interfere the way I see with this chum meriba. Matugi labor say Congress party na Macoin shame ba electoral roles la lavnina. Masagi BJP party the favor of a lady, Macoina, it is just like Nasagi both Chor and other conclusion the light in Heriboco. The other better was here not a Kumbiva Hangiva question say. Election commission say whether it is working independently or not. Atragama Nasagi Matamdugi government dugi Kari my Makada more influence the work of private questions here, which is I'm kind of from Neriba. Article Kari, I come 324 of Brian Kali. Constitution in Matunga, election commission say autonomous of a body. Autonomous size independent way harini even election commissioner ama half of matam say happy ba election commissioner she would look talk say sisu
ngasai high court ki judge ama lokthokpa supreme court ki judge ama lokthokpa dumai tawna impeachment tawdredi amuk yadi ba yam lubne hariba adu laibak thibadi election ge commissioner oina hapa chief election commissioner se hapa matam sida ngasai gi matam dugi powerful oiba mi sing duna makhoina haibade ingado bse mi se khalla ga hapagi adum bai khudam se khoi thengnai hariba mase praman bodi leitraga su makhoina tokthorokpa thabak singdo election commissioner even IAS ki best mate am chief election commissioner orami Rajiv Kumar na ma hoji retire tawre ada makhoi sing se whether they are working independently or not hai si yam question ni ada mase independent oide natraga oi habisi jo ekona su hekta haibisu yade adu mayang gi perception di election commission se thabak tawbada independent oidre laiba center da power laiba government sigi moina apam ba tawre ada Bihar da uji special intensive revision tawbasigi darkar laibra leitabra su question namane hariba ada moina uji ki election commission na piriba document sing du bawa darkar oi haibising do madugi mathakta khara laithok na ba supreme court na ka su si su loba ya su loba ya na ka su supreme court na khara laithok alle hariba ya adhar na su mai proof of date of birth na traga proof of residence ka oi ba ya kana masi ga si lokthorok pa election commission na maduda yamna toreba si Bangladesh se lakpa na traga kanodagi Myanmar laiba Rohingya gumba Muslim community sida target tawbugi mong si khara urakpadagi ni ngasai aduga ayamar lokthok su moigi kangbu si urakpadagi ni hojiki vote chor ka na Congress party na slogan tawraga BJP de attack tori si adamasi ploy makhalamani masi kayamna kana gadage kana roide haidudi koi hayeng thabak na ulakani hariba adubu Congress party na masi sineraga BJP da allegation haigadra attack amri tawbu chance amdi laigare hariba adamasi it is not without any basis tawbudi nate basis amadi lairibani 100% chumdraga su haina ai mai dong thongke. Okay, thank you very much Babung. Ai Ojasanta dong laksege Ojasanta hojiksi miyamna koina social media da oisu koina karigumba paroba kholoba da thengnaba matamda BJP lengak sina BJP government sina dumak palaga di hoigi India si macet taragani ka haibagi kanu si makoi dumak yam toina thengnajai adudana tana khoina thengnajabasi India si Gujarat macha marina palaga laire haidana haidi khoigi buyers ani sellers ani koi sellers da Amit Shah amadi khoigi Prime Minister Modi aduga buyers na Adani wadi Ambani sumain tawdana lairiba every kano sing koi lo ema political influence each and everywhere every sector khuding makta political influence yaurakpana maram orkanda masi hoji koi Pabung Nabakishore na su thambiriba duni simagna adumak miyam sida adi ngasai ye koi Congress na matam sangna panbada su amuk miyamna penadre haidana BJP si thagat khrabane even akoi Manipur gi context ta yenga su sigi matangda adumak blame game di dum tawnari khoina tawbana adu haidana dum allegations se tawnar kanda mu clarification se pinari ba Ojasanta adu Ojasanta gi mota hairiba hairi national party yani miyamne khena khangnari ba Congress amadi BJP gi keno sida hojik BJP gi desu miyamna panadabagi miyam amabudi thamdi adu Ojasanta gi mota hojik vote chor adu da kain miyam chulai Ojasanta gi point of view kari kamain thambini si vote chor gi wari side gana ba so ha ai ada dum stick tawni ai da have they as a candidate aina si ai jo sina as a common citizen mo ina ai jo ni ko kai no ai ta ga election commission na publish over papers e mawana objection to wai matam phangi ko sa gi aina khan da 45 days more no male mai objection to wai matam che ko duga sa gi CCTV camera ge du ya dai wari du di India gi news channel je usi any news channel ham do bo drama atane ko koi kana bo podam ta hoi anga wai kan di hoji kaga bo ko sa gi CS wai matam chief secretary wai matam je so I di NDTV ke ka se politics ke ka se ta dem no ai me ko hoji ti pura ke ani Rahul Gandhi gi family ji ga Modi ki family ga natta ba to pa India da development program ta leiti wai chal ne leiti ba Rahul Gandhi TV thaw ba pung da ma thoi da ko Rahul Gandhi gi adu hai re adu hai abra da moi ai sangala roi be TV manung se launa le mane ko adu na
ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ खितंग पॉजिटिव होइबा अकेने अखोइना ngसाई आईएस का थाबा ngang se kai de para tharamdoino khanbada gawe na hoy आईएस था kan de के नि करेन अफेयर लाइक kasi amuna midna होजिति टेक्नोलॉजी हेन एडवांस होय ने बो हदि हेन एड लाइक से लेइ दबिदा टीवी दगी सु करेन अफेयर ने बा ngसाई आईएस तो तौदोरी मैम से कोई बेसिक तो ने बा असिदि होजिक लेइबा टीवी से दि करेन अफेयर हम तो याउद्रे बा देयर इज ओनली राहुल गांधी मोदी अमित शाह अदु सोनिया गांधी प्रियंका चोपड़ा स्वाइद लुरे बा अदुगा अतोपा स्टेट की डिस्कशन हम दे याउदे होजिक लेइबा केनो से ngसाई आइना इलेक्टोरल केनो दु समदर का दोनि वाय आइनि गे जादि केरला गुम्बा खरा चखतबा अखोइ चखतबा दि सेल्फ सस्टेन तो बोला मणिपुर मिजोरम स्वाइ की पोनम दे याउदे अखोइ मणिपुर की हम तागे गना से फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट लाइफ ना अखोइ टीवी में लेको अखोइ आसाम दे ऑपरेट तौरपा तदा मसिगी टीवी से चंगा येंगाना मणिपुर की पॉसे खरा यावे मैक्सिमम दि आसाम की पॉवन यावे यामा नॉर्थ ईस्ट लाइफ से को देखि हजे अखोइ एनडीटीवी अदगी इंडिया टुडे अदगी अतै तै मैम से येंगाना 99.9% ngarang बुति खरा टीवी थाबदा ट्रम्प का जेलेंस्की की मीटिंग की मतांग खरा तौना होइको अदो अतै मतम ददि ओनली राहुल गांधी नरेंद्र मोदी मोदी ने चिंथिरे राहुल ने चिंथिरे मारी मम्मा दे दुनिया अखोइ प्रजा जदा यानी उतनी जे कई मोइ खननि जे कई नो जे अखोइ जे ज्ञान ताबगी जगह जे वांग ख लेरे तंजानी ना मो जे इलेक्टोरल के नो से इलेक्टोरल पब्लिकेशन की वारी जे कि SIR की पब्लिकेशन जी 2023 स्वाइ गी मागी कोर्ट लेबा चैलेंज तो या मो अदगी होजगी ngसाई कानी एफिडेविट पिरो अदु पिरो मैम म तौरी दना को होजगी कर्नाटका की बेंगलोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा तौरीबा पोत जेजु ngसाई मोइ की खुमना बजिदा आइना आर्टिकल अते द हिंदू के का पाबदि ngसाई की केनवाइन याउगेबा ngसाई एंकर हाइबी रेबा ड्रेसिंग रूम नि दुनिया दा नै गाइ टीवी की डिस्कशन तो याउ पय वानेबा केनो तो मुथक रे आइ खोले आइ गा एलिगेशन तो यानबा कई मुथली नो अदु तो वदा तो गा मोइना अदुदि मी की प्राइवेसी दा दुनिया मसाई इलेक्टोरल केनो से सगी के नि रिकॉर्ड सिंसे तो ऑब्जेक्शन तो कोई मतलब 40 to 45 डेज को मुथक पे आता बा टाइमिंग में ले मालेबा आर्टिकल थेंना बगा न अदुना कोई प्रचार तो से सगी पॉलिटिकल पार्टी नि से सगी के नि मोइ की लीडर सिंग जिना हाइद्रा अखोइना याम सिदर ओगदि मोइ याम नुआरो बा अखोइना अनि मकी वानी नि ai से अमजो समा फिल्म दा सगी अमजो राहुल गांधी सु मोदी नतदि लेतबा वागा न से को सगी मैम ना पप्पू हाइबिरसु आइदि अदुम कनो द मोदी द जंगल लगा कोल लगा अदुम आइदि ngसाई आइदि नोइन पप्पू हाइबिरसु याय तो आइदि लेबा की तौरी ने हाइगा डेवलपमेंट की रोमदा मणिपुर की बजट की देन अखोइ जेएनके की डिवीजन की ngसाई आर्टिकल 371 की सी लेगिबा ngasi मा असेंबली सिदा कनो द पार्लियामेंट मोइना पास तौरे बिल जे सेंटर की मोइना रिप्रेजेंट तौरे बिल जे सेंट्रल गवर्नमेंट जिना साइगी मणिपुर कनो एनी स्टेट लेबा चीफ मिनिस्टर वगैरह अमो वगैरह मोइसे कगुंबा सगे 30 डेज की रिमांड नत्रगा नॉन लेवल फंगरगदी मोइसे त लौथोप यानी गाय जे मसे कन्विक्शन फंगरगसु कगुंबा चार्ज शीट फजन लेदी यानी हाइवे मोंग से सुम बगा जे अदो आइ जे खितन आर्गुमेंट दो पॉजिटिव होइना पुरपगी अपम दो एज अ सिटीजन होइना लेयेबा हमसेना हायदो मसिगी मयाम जिना हेंग अखोइ होजे हाइबिरिबा होजि खनरिबा इलेक्शन की वोटर की नंबर सिगी खनरिङै मनुङसिदा पास तौसलेबा बिल म्याम से अखोइ इंडिया सिटीजन सिना सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की मोंग से ngसाई डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से पंचायती राज का जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngसाई महात्मा गांधी की मंगलानी अदि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट गाइस महात्मा गांधी मंगलानी गाइन हाइम ने बको सिदा कनो की अखोइ बांग्लादेश की नुपा मना मागी बैंकिंग सिस्टम दा माइक्रो फाइनेंस की इंटरनेशनल अवार्ड पंगिबा नोबेल प्राइज कनो मा याम चावबाय अवार्ड म पंगिबा नुपा से मा सी एग्जांपल होइना इंडिया सिना स्टडी तौरी ने बको अखोइ की पंचायती राज वन ऑफ द बेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने ना अखोइ की कनो सिना इंडिया ना अखोइ की अंगांग होइ का लाइक पार पता सिविक सेंस ता कई सिविक्स इकोनॉमिक्स सिविक्स ता क्लास 8 9 10 लाइक यावे बसिको हजि यावरिबा मैम सिका हजि अखोइ की पॉलिटिशियन सिंग सिना तोक्थोरि सिका 99.999% जे खेने बसे कोइना मोइना पार्लियामेंट डिस्कस तो बना मा होजि ngasi डिस्कस तो बिल दो ओपोजिशन ना वा लावगा लोशन करे को खने वही मतम फंगिद्रे स्टेट सिंग दजु थादरगा अखोइ सुम बिल हम पास तो दोरी अदुना स्टेट की ओपिनियन हंगदे आई हाइनिंग जे को स्टेट की ओपिनियन हम दा हंगदे वेदर बीजेपी पाइबा गवर्नमेंट ओइगेरा हंगदे मणिपुर की बिल पास तो बजट से इंट्रोड्यूस तौरम दाइदा नत जीएसटी की कनो से अखोइ गान की
local liquor की tax लौखटपगी model से मसाई मोइना GST अमा अनोबमा amendment अमा तौरई से center की को मसीजु अखोई मणिपुर की कनोदा कहने government की context ता अदगी brewing तौरी में हम सिदा हंगम दे दुना यामना decentralized ओइबा government अमा नत्रगा public centric कनोमा politics अमा लेगदब दो सुगुम्बा issue सिंसे लाउनरी गइदा राहुल गांधी न बोइगेरा मोदी न बोइगेरा लाउनरी गान को हजि सुषमा स्वराज लेगइदा सुषमा स्वराज न वांगांग मैम जे we have always seen challenge to Rahul Gandhi ne ba do Rahul Gandhi na wangang se always a challenge to Narendra Modi Adani Ambani sine ba lai public ki waina nei no gi di hojik nan Bengal gi nupi mana ming si kaw re MP mana wangang do noina taw do akhoi na thagalaga na akhoi deshbhakt तो नोइने तो अखोइ सिगरगना अखोइना देशद्रोही वाइ से अदा वइना साइगी केनी कवि सम्मेलन हाइ तारेने अखोइगी केनो से अखोइगी सैरेंग पाथोकपगी मोंगदा पार्लियामेंट जो ऑपरेट तौरेबो यस यस मसे आइना पार्लियामेंट की अगस्त हाउस तो आइना मसे चैलेंज तो बनते को आई एम रियली सॉरी मसे आइना हाइ से लालम तागदी थ्रू लामलम तागदी को बट एज अ कॉमन सिटीजन माय यंगर ब्रदर माय सिस्टर्स अदगी होजी लाइक तमैबा अखोई आईएएस एस्पायरेंट मैम मा एमसीएस एस्पायरेंट मैम मा सिना न्यूज़ चैनल मीडिया देन पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन मैम दगी अखोई तमनिगाय केम बंगदियो आई बंगदे अखोई मतम लोय मांगे मोय वारी से तारगा को अदुना आइना तमनिगी मसिगी इलेक्टोरल पोची थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ मसि मोइना चप्पीरकपना याम चुंगनी स्वाइदा अखोइना राहुल गांधी ना हाइदो चुम्मी अदगी मोदी ना हाइदो चुम्मी अदगी होजी तोंगान न्यूज़पेपर पारगदी मागी सब्सिडाइज होइबो होइदबो मागी बैलेंसिंग कनोमदी अखोइदे खंगबदी ngam अदुबो होजिकी सोशल मीडिया से यामना वास्ट होइना याम चौखटपनिना कनागुम मना हेता कनोम सिदनिंगो मतमदा सिंगासिंगांग एनबीरेन सिंगना कुकी की मतंग दा माना यामने एप्रिशिएट तौबा लेपाव यारोगा आइना तौरी नत्रो गाय हाइबा माना लोइ सिलम मानबगी वीडियो मु वायरल होइदा अदु मतुंगदा मुगा ngसाइगी एनबीरेन सिंगना साइ के हेतारे असेंबली मनुंगदा राजनीति तौना जायरो नत्रगा लेबाक सेमजे यारो गाय हाइबा फारे अमाइ जुम चैलेंज दो पुताडी अखोइगी यंग जनरेशन की ब्रेन जिदा पॉलिटिक्स साइसी कइनो अदुगा इलेक्टोरल रोल की नंबर सिना कोइदा करी रिफरेंस तौरतुनो मसी अखोइना तौरिबा एजिटेशन मैम अमा अखोइ ngasi 2026-27 सेंसस ता सिगी इलेक्टोरल रोल की ngसाइ वोट चोर हारिबसिगा इंटरकनेक्ट कमाइन तौनी अखोइगी पॉलिटिकल कनो से स्ट्रगल है तारे को अखोइ पॉलिटिकल स्ट्रगल जे बीजेपी यावरगा चीफ मिनिस्टर होइबा नत्र कांग्रेस यावरगा सरकार टुवाइबा नत्रगा कांग्रेस न मुंगलेंगा पाइबा नत्रगा एमपीपी न लेंगा पाइबा नतेबा अखोइगी पॉलिटिकल स्ट्रगल जे काइनो एगाना विथ only 30 lakh people and internal so big and the biggest internal problem across India ko sida manungda so many separate area ki demand say example mangarang kabri anglong gi moi gi committee sina minority ki honorable minister je unaraga kabri je state onjage na moi application thilure ba ngarang je ko si ma'am khangbra khang dawang de ko moi application thilure ngarang ji do unada ngai ri moi je sigumba political struggle amane ba khoi lai je every community has a dane adu manung du da number of voter and how is the कहने को फेक वोटर्स एंड इनफिल्ट्रेशन जिना मरी लेनरगा नंबर वोटर की नंबर सिदा सानाबदा राहुल गांधी ना पुथोरी पोचिना कमाइन इंपैक्ट तोइगा इदो नैना वोयदी अदुदी अमु खरा ताबदा खन नुआइगद्रा को अदुदी नतना कोइ होजिक तोइजिदी ngसाइ हंगबिरी वांग दुगा आइनागदी पॉलिटिक्स से ngसाइ राहुल गांधी ना पुथोरे याम फरे तु राहुल गांधी ना अखोइगी मसीहानी ही इज आवर कहने आवर गॉड he has taken out so much of trouble with to challenge Modi ji guy ut khreba somna gandana Modi ji na as per law I am doing so much of sacrifice hadi akoi gi India si manung da chief minister afataba lei biar ama lei biar but Amit Shah ji Gujarat ki home minister oi ganda warning issue to dana ma se phage to e masa resign to ri ne ba phadring e resign to e ba adu ai du challenge to na gan Amit Shah jo du to gi dai ne na wai adu ma ju na wai phage to du di na hai congress na BJP na adu di akoi Amit Shah di phade na akoi di phadring e resign to ina hai re what is the kari adu the kari no ba country same ba jiga kari mai le ne ge sin da ya ni ji ko adu na mayam na sum ai gi personal opinion da sai gi voter gi matang na ngang gi mayam ja
totally a way that the pura useless ne politics ta moi masen gi vote unaba apang voter da appease to ba apang voter da kahani ko vote khomba nga se kana hai dumai na ko agenda ama sagalaga vote khomba country gi development ga ngasai country gi youth sing gi future generation ga si ga moi ne ngangnari myam si ga mari kem di leina de tobo tobu voter list ta fake to ga vote hapsalam bahai base akoi manipur gumba nagaland gumba mizoram gumba northeast gumba lam de ko mase yam critical oi pone ba akoi sai de yarom ta ga di mase yam na chaw problem no political dominance ki oi problem mo era ka doi ne ba adu mase ai swain tham sake. Okay, thank you very much. Imakha jatha jaboina oja SHYAMCHARAN lak jage oja SHYAMCHARAN akoi hojik nakal marom da miyam na aduma kari haini hojik ki present context ida mu yengora kanda koi ruling amadi opposition gi koi allegation blame game si kana su pamdre taningdre ba oda SHYAMCHARAN adumapu nakal marom da koi na yengba yari si BJP ki mai kai da ki ha ba si hojik thoi ba conflict si gi ma tang da makoi gi di chap chaba statement si makoi gi central leader na su separate administration di sung piroi ha ba stain si ba makoi gi di chap chana lepi ha ba statement si ma sung yauri adubu hai ba congress ki di manga khaktani makoi gi chap chaba lai ba manipur gi hojik ki present context si da manipur gi conflict si da yengroba matam da congress ki chap chaba phirep se kari no ha ba wang am so hangi SHYAMCHARAN comment mini yes ngarangi press mituda pangiba wari matek amani hauji anchor na host na thambi si separate administration chupi piroi haibase masi moi hana su khangi hauji su khangi piba yade haibase adubu moina hauji ta makala ma isiti is my personal opinion da कुकी लालो बगी लीडर अमना वायरल अमक चटलीबो कांग्रेस सरकार मतंददी कोई पॉलिटिकल इशू डायलॉग तोबो खोपसे चुंता ताते चुंतों तोते बीजेपी नदी तौनी हाय अदोगदे कोई सौगत कनी गायबा वायरल अम चलकपसे मसिदे सिदा मोइसी प्रजा मयाम पुनमकना सुम सुम अंडरस्टैंड तौरकपदगी हाइदे याददना सुम हाइबनेवा अखोई खांगी मा लिन मकुल चंगमदाइदा चुम्मी हाइदना मोय आरानबा शक्ति पाइनबा हाइसिरा गवर्नमेंट सेमनबा हाइसिरा कुकी तारागी एमएलए तारा अति बीजेपी की तरेत अदुगा प्लस अतोतोपा नंबर गेम निना मदुगुंबगी सपोर्ट फंगगा सरकार सेमदबा यादे हाइबसे मतमदुददी पार्टी नत्रगा पीपल्स की वोटर्स सिंचे खंगदबदुम तवी मरंदी अखोय कनो कागनी सी डिस्कशन दे याम तोइ तोइ हाइबो वाहिने अखोय 40 काने अदु काने अदा काने मोगे अरुनबा पॉलिटिक्स अरुनबा स्ट्रेटजी दिदुति खंगदबा करमाइ कादोइनो प्रजा नामदा सुयाति कमाइ कादोइनो कादोइ मोति काननबगी पॉलिसी चे चिंगदि तरा अमा अदगी एनपीपी की दे खरा अखोय खरगा काइस मोति प्लान तोरगा अरुनबा छिनगिबा मयामदो होजिति लोइना फोंदोक पदगी पीबदी यारोय हाइबसिसु खांगी मधु सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लीडर सिंगसु खांगी मणिपुर राजनीति तौसिंगसु खांगी अकॉर्डिंगली संविधान ने मर्जर एग्रीमेंट ने अखोगी याम लेजरीबा तोंगान ताबा मचेत इंट्रिगिटी कायब खोप के का मयाम से यारोयदब पोट अमगी अखोयदा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र याम लेयो मधु हाइरे इसी लिन मखुन चंगमदागी चुम्मी हाइदना मी लोय खांगरबनी अखोज मा हाइहोरची गाइना जस्ट हाइदोरक माली मोय हाइदोक त चोखोय दुम खांग लेरबने अदुना कांग्रेस की ती हौजी भारत इंडिपेंडेंट फंग सही हुमदा तोक सुजले मसिदे सिदा अखोयना मैक्सिमम अखोय रूलिंग ओइरे ngasi bo wa khoi stand piba ya da bagi adum leptna dum lai jidina ade touch tawba ya mai pai ba sai se khangaga akhoi mai pai ro ye haide ba ko mai pai ba sai se khoi khangban pai de adumai tawna akhoi gi separate administration na ta separate adulen aralen kukilen nagaland adagi manipur maitai len pangan len ga bisi oi thoi da pot amani hai bisi we do understand अखोई कांग्रेस की खंग बनीना कांग्रेस ती यावबीरी बाय कोई सेनियर लीडरशिप करिसिंग सिंस मोयरांग कोइरेंग हक्तक तगे अदुम अखोई दि स्टैंड तौ लेयो टिल टुडे मदुना अदवागी एरिया तु द मोइदी सुमनगी
ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯪ ꯑꯃ ꯃꯪꯉꯒ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯅꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯒꯣꯕꯔꯟ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃꯅꯦꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯠ ꯆꯣꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ BLOꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠꯅ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯑꯥꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ NGOꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯣꯠꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯤꯁꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯨ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯉꯝ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ SP ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯟ ꯐꯕꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯥꯋꯔꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯪ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯈꯔꯕꯨ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯉꯥꯎꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯨꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯌꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯌꯣꯛ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ BJPꯗ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯇꯝꯅꯅ BJPꯒꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯆꯪꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎ ꯑꯩ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ ꯃꯤꯆꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯨꯟꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ BJPꯗ ꯁꯥꯃꯨꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯨꯏꯒꯨꯝ ꯈꯣꯡꯂꯞꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯋꯥꯠ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ MLA 38 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ MLA 3 ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯄꯥꯎ ꯅꯦꯝꯆꯥꯛ ꯀꯤꯕꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ 5 ꯄꯨꯟꯅ BJPꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ MLA 3 ꯑꯇꯩ 3ꯗꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯅꯝꯃꯣ BJPꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ 3 ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23 2023ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ BJPꯕꯨꯗꯤ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯦꯀꯣ ꯃꯦ 23ꯗ BJP ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯧꯒꯠꯄ KPIꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯏ 10 ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ 10 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯅ against the BJP government led by ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯣꯡꯊꯣꯡꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯕ ꯕꯪꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤ 2ꯒ ꯊꯥ 3ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ BJPꯒꯤ MLAꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯣꯠꯍꯟꯕꯅꯤ BJP 38ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 8ꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ 8ꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯩꯇꯦ 18.92
चामी मनुदा 18.92 19 हाइरो मचताल बीजेपी की शासन पाइरी बा चाम थोकपगी तरा मापन्ना मणिपुर थुगाई गनी हाइरेबा अदुगा कांग्रेस ती तुमिन लेबा कांग्रेस की सगत पे वानते मासु असबे याम लेरंगनी अदोरदि बीजेपी की शासन पाइरी बा अदुन थुगाई न तो होइरिब्रो दुबो मपादो ममादो हापकेने न मचानु पादो न तौरगा नोमैका दांग कापसलगा साक्संगा दो मै थारगा माइखोने नंग दो तौने बो हाइददना अस यानी हाइना लेबिसु हौना ब्राबा नंगी बीजेपी की फतरे कांग्रेस की फरे कांग्रेस फतरे अमदगी वानते इपोंग फोंग नत्र सिदा करी एक्शन लौगेबा अतैते मा हा बोत मोइदा मते पांगदा दु तौनी तौर लोइन तोने हौजे मोइबा ngarang namdani president rule lebigi tokiba सरकार बीजेपी के लेजिस्लेचर चाम की मनुदा कंट्रा थरची चाम ओरगा तरा मापन्ना मणिपुर थुगाइबा पामेबा असिगिसि अखोइना तमना पॉलिटिशियन नत महानिंदे असिदे बीजेपी की नी हाइबे मोछि ngangiba सैबा मयाम दु खतंगदि खलनि दको अखोइ अपंग नते नोइ कांग्रेस के बीजेपी के नोइ हुन्ना जबद दुम तौ अखोइ येंगनिबा अखोइ लैरियाबा being a son of citizen being a lawful citizen adu nayum thugaini na haiba nangi nachana na utare aduna tawbasi sason pai be yauraga imung manangi thabengang sin be yauraga yum thugaini tawsi asum leiri de karigila si khakta da hangba yara si congress na khomakadam mase moyang kan ba haigadam adu da tum loire ba aduna tai tawna haiba du da hoi line ti ge adu da mam tang sai mo SHANTA na bedo chumi moi ge tawna ri bse khare na BJP na phata bo so adugi congress so phaba nate manipur gi onati adu hena phata bo na BJP oi habini hoji manipur gi damta ni ko achi gi poda sida TV da kari da ma ai yam chumi ni modi mase rahul modi BJP na kum kai rahul chi bo kai amna khangar ba chaw ba na te ko oi LOP budi oide dina ko achauba mini Indira Gandhi ki masuni Nehru ki chuthangni khangpum toi ma horakpum kholakpum matuna ai khoi gumna mai du tokjeru bi apon da khoi pokpum chapam phatale ba adu budi lere adu isu rahul sibu kam yam ki grab ja lo ne wangang chai yang khai ge mali manga ma bu hon ban na te ko kanu modi ne popu yarim natro ndra mari chi sore dra modi do अच्छा आम फंगे मो कनो चे रंग हुल प्रियंका ngarang nam dan pi masa rain tu yaujarappani panu bunung sing wangang sanganga do mama lawradana ma bok Indira Gandhi ba pri ma le ko ma gi kano tu ga no so mai tok jare adu do chin no le ba sason bari ti modi ni Amit Shah ni adu ga ma BJP ki marmu pang amana haibeni maming da adu yadre uje central minister da yaurip se मादी तारा माथोई है तारा माथोई छोड़ मोइदरा गुजरात तेगी मितारा है न यावे है अब ऐदी खंगते को मरी मंगा बुद्धि है खरे तारा मु यावे ब गुजरात ना आयाम बा दी ओडिशा गा करिनो अनिसी करि लिंग लेबनो खंगते होय अदुदा मोइने कैबिनेट अदुदा हाप चुमदे हाइबि वानते मुस्लिम ने अमा बो याउदे बे कैबिनेट ता मुस्लिम जो खलु बि यानते यो खत बि वासनते मिचिंग में खाइ ना लिपसे अदुना गुजरात ना अफब मैम थोक्तना अखोई इंडिया बु थाक खोटपा म तो लोन याई तबदबु मिचिंग मिखाई नाइबि वाफम दो असोम ददी कनो के गांधी फैमिली है ना हाइरी moi kanbi wanate असोम ददी गुजरात फैमिली ना तौरब्रा बीजेपी से ना गुजरात फैमिली ना ओइरब्रा बा moi तारा मो लुचे अम्मा पंगी आ दसो अदुनि जेपी ना ता सु गुजरात दगी नि JP na da na tamale adagi mansuk man ma khangdre mami Gujarat ki tara mu hena council minister sida cabinet na ta bu haya tu makti waram do mante council minister da ma yaksile ba adu yaw bu chumi chumde ge haibanati aduna rosalak pada kon mesi yam chang su lo ro aduna sigi phibam sida mu khoi 혼나버서 혼나가답네 아잉 사하리도 디베트 오가답네 콩그레스나 아란마마 터럭스 BJP는 콩가답네 BJP 마루에나 루링 파티는 터부시데 오포지션나 디 깐나간 하이가답네 바 이기 못다디 아저가 सरकार पाइदने ना हाइ जो लालिदा कोइ चुमना तवेदा मान छबन उठके दबने आबा अदर ओपोजिशन चाहिबि सानदना मुका
เลยเลยไอ้สายดู ED เรื่องขัดตัวนั้นอันนี้ ECI ก็เสียเร่นำเกี่ยวกับให้ดูยามดีพอดีนำ independent body เนี่ยประมาณเช่ High Court Judge ลูกตัวพอโดน impeachment ตัวด้วยเนี่ยพอดีราหุลกานดีนุคนละไม่ไปเรียบคอนเกรสนะก็เนี่ยบุมารัมพิริกแต่ละบุดีราหุลนั่งเอฟดาบิตัวนี้มิตรเรื่องมึงด้านนั้นตัวเรื่อง apology ตัวราหุลนั่งพานี่ให้ดิ้งอันเดียนะ apology ตัวให้เอบะราหุลนั่งมุ่งอิมนะฮะ impeachment การสวรรค์ก็300 हमारे पास में राज्यसभा यावरगा मिचहुम पाइरियबा हेना अदुदी impeachment तौबदा ngamdadana maithidana lokthokkhidaba yaeba adubu impeachment tauba haibisida mi yankhai amana lekholaga tawdoin midana natno geso adi lok sabha so adugumma de tadabam lekukadunidra adudi mi chahumna de yadabam de oiduriyaba aduda boda amo watana aidi adum mai pa impeachment tawdu maithire haraga bu karibu lemdoin adubo mi tara khangna yadaba hobada ai toksere haiga dabdu mi chani chahum amna majority sugada khara wa ledana tawin tawjo haibidi de hairoyaba maramdi lai so haibani yam tana gyan taba khangba central cabinet ki status ta ledimni awang ma buro kare ki awang ma thak ma am pair mimni aduna moni se pongtok to yaroyba Rahul Gandhi ne hena haijin basu yaroy aduga moina ta ma tawraga de khoino ruling ni hata toksingani haibisu yaroyba aduna smaina sam Okay. Thank you very much, Babung. Yamarik Jumba Warul Thambiri. A Makata Thazaboina, Babung Nabakishore Laxake. Babung Hauziki, a quickie present context, the Amung Ying, Rakanda Quickie narratives, BJP, quickie only BJP or so quickie Maitegi, BJP, MLA sings in any quickie cookies in Z, illegal immigrant. Harris. Do Hauzik Aina Amung Quickie was a semester and the thumbs give the BJP central leaders sing Hariba. Makoina taliba demand separate administration di sungpi biroi haiba sisu amu thamli ba nakalmarom da mukoina yeng ba yari si center gi BJP gi narrative si illegal immigrants only Bangladesh si gatang illegal immigrant oina laura bra haiba gi question ama sisu amu hangba question ama mu thoklai ba habdi example oina hairkanda hauji illegal immigrant cookie singsi illegal immigrant ne haire makoi ji lan le habje khangna ngasagi tribal singi interest hokpa thabak si central leader singna tawba yadra tawdabagi maram hargadi hauji cookie si illegal immigrant ne khangna makoi gi mathakta thabak ama tawdaba habje babung sinasu achauba example am khangne ba babung kari hamini babung ge kanona hiaina hariba sigi mong jida harap Prajaya Manasu Sum Ui. Oziki BJP ki government ki Damaka de Wahibudi illegal immigrant Habako. Illegal immigrant Sida Sagi has Bangladesh Lako missing Sida illegal immigrant Oiba. Kanogumba Sigi Barmadi Lakpa, Myanmari Laiba, Myanmar Bamari Laisia Mana. Chin Gambu Teneriba. Chin Ze Equina Manipur. Cookie has you high nequa. Adoga I am a Joe so high. Cookie Joe community grind. Other Tangasian Witty, Cookie covert tribe, Natraga Joe covert tribe to labor nate. Moise Tangasian Witty, no tribe under the name of Cookie Sulate, Joe Absolate, Sin Absolate. Adana Jamna broad over nomenclature high tarequa. Jam generic over. Adumag nomenclature ni Hariba. Adama Koi sing Sida target of the buggy mongs. Koi talk to report Tabuk in I question Uwe Hariba. I was Kodama Ravida illegal immigrants, Manipur, Meamla E. I know no could Meamla E. Hana let them the Meam Ure, make sing Hariba. Adabo central government, Masung state government, Masida Mokois identified Toba, Adoga deportation Tobusi. But Sarkar a canwa direction, Piragasu, Manipur, Tabo, Udi Hariba, Masida Kara, INC Kara, Chapman, and applied of the bar. I don't know more of the Harakui. I don't want to say, a coin of Masiki voice, a raised of home tokeni, illegal immigrating in Matansi, Praja Koding Magna, I could social media, the Nikangde, Amada Nikangde, Masi, I quite a labor, illegal immigrants. Identify of you, deport of you, I say. Masi Pajagi boy say, Masi Yamkana, Darkar way. Adoga Kanosida, Hojiki Pajagi boy say, Hojiki social media, Jukni, Dagi, Tabak to way away Kanosla. I am Angela about the electoral roll, Gimatang, Shida, Yam clean over electoral roll, Ma. Masi
पुथोक्नब होनबसिदा लाइक हैबा यूथसिंग सिना मसिना लौब याब थौदांग खर लई हरेबको से सपोज यूथ अम लेरे मागी लेकाय दा लेरिबा मीसिंगसी कनाना इलेक्ट्रोल रोड सिदा ममिंग यावफम थोक्तन यावबा मसिना मखल अनि हरेबको मोय मयुम पानगरे सिगरे हैबा मीसिंगसी मयुम हैदि इली मोय इलेक्ट्रोल यावफम थोक्तब मीसी मसी पुथोक्पा अदि यावगदब मीसु यावदबा मसी यावनब होनबा मसिदा यूथ सिंगसिना मसी हजिक्ति इलेक्ट्रोल रोल से कोइना लेद्र फावदा सीओ मणिपुर की वेबसाइट लोय लेरबने हरिबा मसी येंगा मखोइसु पॉलिटिक्स त याव हाइबा नते मसाइगी असेंबा अचुम्बा इलेक्ट्रोल रोल रो पुथोक्नबो होनबदा मखोइना सम काइंड ऑफ मसु पार्टिसिपेट तौबु याय हाइबने हरिबा मसी नमथोगा कनागो मी एमा मयम पानगरे अदो इलेक्ट्रोल रोल द सुम लेरिसे लेरबोइदि माना मदुगी इलेक्ट्रोल रोल रो माइ ममिंग मथा कनोदो मा लोंगरे अद्रगा सिगरे हाइबसे मागी लेकाय दुदा लेरिबा बीएलओ सिंगजुदा मसे खंगन बम संगे हरिबा अ बीएलओ से कनानो हाइसुसु अमुक मी अमरम खंगदे हरिबा आई लेकाय दा लेबा मी सिंगना कोइगी बुथ लेवल ऑफिसर से कनानो हाइसे खंगदबा अदो सोशल मीडिया के थ्रू दा मसे कनाना कनागी बीएलओ ओइगे से मसे खंगन बम संगे हरिबा माइ तोरगदी अखोय डायरेक्टली पॉलिटिक्स ते यावद्रगसु यूथ सिंगना इलेक्ट्रोल रोल अफाबा सेमबदा अचौबा कंट्रीब्यूशन अमा तौरगदी हजिके लाइबा बोट चोर का हाइबा वाफमसे अदगे बिहार दा मी लाख 35 का ममिंग कक्थले का हाइबसे मसी थोय अफाबा इलेक्ट्रोल रोल मा सेमबदा कोइना आइना अपील तौजिनबदी यूथ सिंगना मसिदा इंटरेस्ट कर लौबियु मसे अतोपा कैनोगी मी खक्तगे बोट लेबा मी खक्तगी मथौनी ना अदु ngaइबा नतबा अखोइगी सु इथौनी अफाबा डेमोक्रेसी अमा लेबसिदा इलेक्ट्रोल रोल अफाबा चुम्बा सेमबसि दरकार वैना रोल लौब याय कमाय तों लौगदगे हाइदुदी आइना से हाइजगरेबा इलेक्ट्रोल रोल दा अरानबा लेरिबा मयामसिंगसे सुंथोकनबा बीएलओ दा कंप्लेन तौबा खोपा कइगो बीएलओ न माना हाइबा कंप्लेन रो तादरगदी एसडीओ दा ईआरओ ओइना मखोद कंप्लेन तौबा यायना अरोय बोइना आइ माय थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच लोशिलकपदा योजा शांता दा लाक्चगे योजा शांता अखोई अदुम हाइदी रूलिंग अमदी ओपोजिशन की माइकैदगी अखोइना उबसी डेवलपमेंट पुरकपगी महुत्ता ओनली अखोई एलिगेशन अमना एलिगेशन तौरगा अमना अमुक काउंटर एलिगेशन सिनी अदुमक्सु अमुक पाबुंग खाइदे मनिनसु थंबिरमिदुने पुंसी हाबा अदुगा अखोइगी लेइबसी हेक हौबदगिना लोइबो फावबो पॉलिटिक्स ngaतने हाइदना मसीजु नाकल अमरोमदा चुमदबदि नतबा अदुमकपु हौजिक्सी लेरिबा खोकी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सिदा मुगे कानसिदा आइदी मियामना करिगुंबा असोइबा म तौबदा ताइनाबा हाइबसी रूलिंग गवर्नमेंट दा ताइनाबा हाइसि महौसानी अदुगा लेंगाक अमगी गवर्नेंस सि हेन मपुंग फहननबा प्रेशर पीबा हाइबसी ओपोजिशन की मथौनी अदुमकपु ओजा शांता होइसु तोंगान तोंगा एस अ प्रेशर ग्रुप अमोइना लेबाक्सिगी हजिक लेबा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सिदा प्रिवेलिंग सिचुएशन सिदा अवोनबा मखोइगी नॉर्मलसी पुरकनबगी दमक्सु ओजा शांता होइगी तोंगान बा सिविल सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव मयामनसु उरी अदुमकपु ओजा शांता हजिक लेरिबा सिदा खोइना एलिगेशन तौनबगी महुत्ता करी तौरगदी अखोइ हजिक लेरिबा मियामगी सोशली इकोनॉमिकली अदुकी मतिक अखोइ डिकेट अनि हेना इकोनॉमिकली सोथरगदबा सोमलबा लमदमसिदा तंगाई फदना मियामगी दमकता एस अ रिप्रेजेंटेटिव अम ओइना करी करी तब मथौ ता हाबजे शांताउं तंग थम्पियो तेन तकना थम्पियो आई वखंददी मजे पर्सनल ओपिनियन ने को पॉलिटिक्स लेगैदी एलिगेशन ने दुम लेगे को एलिगेशन जी लेबसी मसी एलिगेशन जी कमाई तोगे मासी चुमी नत्रगा लाले हाबजे पॉलिटिक्स से चुमथोक ngam से ओनली लो खतरने तो बगनाम दन ngam पॉलिटिक्स से पॉलिसी ने को अबदे पॉलिटिक्स से कोइना गसे केनी समना दा आई लेरिगे मतमदा आइना मियाम गी हेना फनब तौनी हाय थोलक्तोइनेबा अदुबो आइना तौबा ngamaktра गांदा नत्रगा तौबा ngamaktaba गांदा मीना आइबु हुलखरा ngam संदामने को दो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जे ngada साउथ कोरिया अदगी ngसाई gi कनोगी अखोगी यामना साथीबला माइता यामना ऑनेस्ट ओइबा जगह से साउथ कोरिया होय अदगी मलेशिया होय ददी मोइददी कयुंबा पॉलिटिकली आइना तौनी हायबा पोतो तौबा ngamaktरा बनतबा आई करप ओइरम तागदी मधु लोन माइ मथौ तो पांथो माबु जेल दा थम नत्रगा सस्पेंड तो हो अदुई मागी ngसाई पॉलिटिकल कैरियर लोइसन मसिंग ngमेबा वन चाइना दा मागी ओनली वन पार्टी
ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ US ꯇ ꯕꯥꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯜꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯕꯤꯕꯗ CAAꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ CAA ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ 1951ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯡग्विस्टिक ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ 1951ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯡग्विस्टिक ꯕꯦꯁꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ खर क्रेक खर चूबा पॉलिटिशियन है ताको आईगिदी सीरसु यारे इसी बोदी तोरमगे गाय खनबा अदुगुंबा पॉलिटिशियन थोलक्त्रगदिना बाय पार्टी सु ओइबा पॉलिटिशियन सु यामबा अदुगा लॉ से हाईली मैनिपुलेटिव ओइबा अदुगुंबा लॉ ओइबनिना को मसी अखोइ सिददी ngam हाइबसे आई सुमाइना रोइबे जजमेंट थमजगे Okay, thank you very much. Amazing. Asigi pochari topic asida tongan ba panelist Marina. Masa gi oiba oral kya ma thambiduna pochari ba topic asu ma pung phan bi budamta hanna khoi panelist maribu new tv mai kai dagi thagachari loshilappada khoi thokli ba sigumlaba boat chor kind slogan ama lai ba si khoi pabung nabakishore habiba khoi BLO singsi laiba lekai amada BLO si kanano karino khangdaba si masi yam chumba wafamne masimakchu kanana kari pairi eduga mayum pan grabasing khoi revision tauba tangai pade masisu dumak akoi BLO singna yangshin biba simasu niyom chumna chatlagadi thoiba khoi unwanted issues mayam si khara khajikmakti chamada sama natragasu at least khara de minimize tawba ngamgadra haba warol se thamjabagaloina ngasi gonedi meng tabiru khwai punamaki mapamdagi kainena baya thangnijari till then take care stay safe and good night. Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are shaped. Here, knowledge meets innovation and curiosity fuels discovery. Welcome to Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk karigi chatlugani aikhogi manipur da su hojikti awang bathaki health care fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi afaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiu Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Khabai Soi Imphal East Lengsin birau. Natraga, aikoi ki phone number 6909 390666 ta call to birau. Central government ki thabaki exam mai pakke khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida sakdaraba retired navy
Air Force amadi subject expert singna takpi tambiri. Boarding da leiba satra sing nomada pung tara ozaga loinena lairik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pijari. Mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri. Akagnaba sit masing kun khaktani. Yaubiningba singna mayang Imphal Bangun buya lairakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natraga akupa marolgi damak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau.